Siapa kat sini mak-mak yang selalu banyak kerja setiap hari, nak uruskan anak, nak bekerja lagi, nak uruskan rumah lagi, and memang memerlukan tenaga yang banyak. Kadang-kadang bila kita tak cukup tenaga tu, kita punya badan pun akan rasa lesu, kita punya muka pun akan rasa jadi macam tak sihat ataupun kusam tau. So kita memang perlu makan makanan yang bernutrisi tinggi. Tapi kadang-kadang masa pula tak cukup, macam tak sempat. So apa kata korang boleh amalkan satu makanan ni, iaitu olive oil. This one yang dekat sini adalah Olive Power Up daripada Olive House. This one sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia punya khasiat, kalau korang makan satu sudu Olive Power Up ni, ibarat korang makan 10 liter minyak zaitun biasa. Dia punya khasiat. So ibu-ibu yang memerlukan tenaga yang banyak untuk uruskan kehidupan harian korang, amalkan ni setiap hari. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat kita punya beg kuning.